أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Dalam surah At-Taubah ayat 14. Surah At-Taubah ayat 14. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Itu dalam surah Yunus ayat besar ayat ke-57. Yang kedua dalam surah Yunus ayat ke-57. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Ketiga dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl adalah surah Lebah ayat ke-59. Surah An-Nahl ayat ke-59. Summa kami kita baca
kelebihan pada madu yang ada pada binatang berbisa. Dia binatang berbisa dalam masa yang sama dia ada penawar. Dan ketiga Al-Isra ayat 80. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ayat keempat dalam surah Al-Isra ayat wa idza maritu fa huwa yashfin wa idza maritu fa huwa yashfin wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit bahwa yashfin, maka kalau saya menyembuhkan. Maknanya kita baca itu tadi, wa idza maritu, apabila aku sakit bahawa engkau sahaja yang menyembuhkan. Jadi kita rasa yang menyembuhkan itu bukan ubat, bukan ubat-ubatan. Ubatan sebagai perantaraan saja, tapi hakikat yang menyembuh itu adalah Allah SWT. Itu yang susah kita nak faham tu. Sebab apa? Benda itu tak nampak, ubat yang nampak. Jadi ramai orang syirik dengan Allah. Fussilat ayat 44. Betul. Surah Fussilat ayat 44. Surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun. A'jamiyyun wa 'arabiyyun. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa' walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alayhim ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Jadi kita masuk dalam pembelajaran tafsiran ini. Kita surah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaidu wa tunamu bihil raibu wa husnul qawadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma